Ketheka mutegirio Wero TV na ngucokirie nkatho cia mwanya muno no ntuboko na kanya gakwatana batu kindeto chieto honibetwa wini wa Kingero mona leleo etwa mathithio tukobwerware Maureen Kiremi yaya muyajara tukuthuranirite Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Okamati na biashara kulwa mabarabarani ya Meru weta mawa kumene na maandamano yari toba Meru University. Kuwerwa ore mukari wa polepole ashokerete nja nyuma ya utungata miaka 8 nchera. Tumeanza kujenga shule maalum ambazo tunaita Sports Academy, one per constituency. DP Kindekio tareria mibango ya thirikari wa kaskuru chia michezo. Na toa kuretera gicunji kia bithatu na kia muthia kia riboti ya mwanya mutindo ario waria thoa. Kiuria gietu gia ntukwerwa ritwe kuria nukuthwania ndionga chia State House na Iruduni kethirikireta weti na mbere. Nukuthwania ndionga chia State House na Iruduni kethirikireta weti na mbere. Rikana kwithira kiaraniria batu kulokira namba yetu ya SMS etena marionio 235 7823578 na inyo kulokira mitandao yetu yokinyanilia Wero TV Facebook twi live no umbe kwithira wetia maoni yakwo unangatire nkwithira ankithoma oburato weta na mbere andeto chietu ikambiriria na roka Martin Ogendi bilwa mi barabarani ya Meru weta maua nyuma ya barabara kuingwa ni arito baskuru ya Meru University baraba kuthetera waga gena wagibo mata ontobotierete makarika ya wagibo karia yongelekete burithi ibethirite na kaitaga kaumo kweria kumareria arito baraba kuwa hinya kwebo batete oturo kumania na wagagia enduo tetalerethira rikiyo kwa John Thigaga tumenyethie cio. Umaya arito bacukuru ya University ya Meru ntere chianchiro kumba kuigwa barutete mukana wa ntugo mugwanja kumba kuigwa bakithikiro matheta mao maraba mbite kwa bakiruta. So we are giving you 7 working days for you to call our student council, sit with them down and address issue. Failure to which it will not be business as usual. Imunthiro ntugo mugwanja ikuthirikagira na watinda muchetho wa mbea namba kantere chianchiro atigatika arito aba amwe na mabisa ba polisi kiri maandamano. Nara wegirwe bakinyange kinyantara ira chiomba kwigwa ikienderwa na abiashara bantere ino barale mikoma bakiwa matiathikirwa na mwanka bakathi na mbere na kuthikirwa na wae kwithira tugu bakathi na mbere na kwigwa bare barabarani mwanka bathikirwe nare karirikano matheta ma arito baba mari mantu megene na wagi bo matama kumuriko tugo untu kwa barara na kinya tuyira to bakeragira bathiete kumama bagigotie matama ri kuna kinya tuyira tuthukangite bunene untu butema gutuika kinya ba mabarito bao ibethirito bakijiro na bangi kinyoto turo bwao. We are calling upon the county governor to liaise with the area MP to ensure that they establish enough street lights along the Comrades residential areas from Maskan to California to Waina to Shak. Barabara ya kuma mchero mwanka konene na kuma mchero witia Maskan kotena lighting na itabe kutete abite kwa bite kurtango na kese za kuinya kumato kumabisine batwe anakora wabange bitangwa jara. And hizo barabara they don't go to classes when it rains because kuna matope hawezi. Kiripotera ndo cha Weru kuma Nchiru ntere chatigane West imbeta wa John Thiga. Gavana wa Tharaka Nithi Rwari na akinyete cibitari ya Chuka Rifaro na aronekete kutharikira mandaitari ba cibitari Njuki
ariwana watite ndeto ati kwina mandaitari bena karumenyeriaga kuthamia achie wetwa barigitira kitibitari cio kiumbe onto akuwatite kiria njoke awete ndaitari roka watikana na mutu uyu akethira aikanu kwa bonene akioro ati kwenda kwithira kiritira cibitari cia muingi ngwe abatere kwithira kebelia Matini Mogambia na cio tariria Ibitari ya chuka muthenya we mundiriri mukunguruchanio mutangurutano mandagitari bagitongaga na kurekia vagabaga ciojurite guntu na guntu cibitari no gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ekinyetie cibitari no gutari na ntumwa. Come here. Where do our people queue twice? Njuki ekinyirie cibitari ni achuka na muthuro murito ugitwikaga mandagitari manene kiri cibitari no bamitwikithirie muchetho wa mbaka na mbea ni mauka cibitari cietu makaruta wira mathaa mairi macoka makathi makaruta mathaa manana thini wa kliniki ciao mathaa mairi maria mari baba ni meukia patient metu maria maukite guku kwa public no tumaina imani na public makamarifa thini wa kliniki ciao na barenja Uganda gitari banene baruthire nthungurumu ya gutumaga yekirito cibitari twao tauni ya Chuka ndabathi na mbere kuthukuma ende cibitari ya Chuka yo ikithiaga na mbere kwagia mandagitari na nkinya ajie na mamarifanja magatiga lab iria mbega thini wa cibitari cietu magatiga x-ray iria mbega magatiga ultrasound CT scan na mashini cingi mingi ira thirikari investite mbeca mingi zaidi makathie kliniki cia backdoor na cingi ikoneta kaire front lakini rangi mbake muno mwena wanja wathi kuria ndani tige ntungi compare na cibitari cietu mandagitari baba bagitumagira kagita kanini kiri cibitari no mathaa mara maingi bakathikiri cibitari ciao antu metu ni matiga gukira to mundi nagwa kuri muzeo umwe wachire guku andikirwo ni ndagitari umwe guku uthenjaga maguru abirwa cibitari imwe Embu ya private athi athonde kwarega gubua acha guku mundi kuona ndagitari muringa kona akirumaga kiara ariuga mechetho eno ni kinyagu no kuguo ndagitari no rimwandike kuruta wira wa antu Tharaka Nithi kana ma Kenya rumirira code of ethics ugo ti kwenda buta wira muntu karizainaga akathi kuruta wira wake lakini utumba kwithirwa wina wenji no kuri kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuka gamba ng'ombe mbitagwa Matini Mogambi. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki natumirite ati thirikari igaka cukuru cia michetho icigone bunge bionthe ntiuruni akiwa tayari icigo 37 ibirikitie kugunika auite icigo biu bingi bitiere bikethira bikirikanwa kimwaka yo kigina yo 2026-2027 arite ya kimuchemanio na achethi ba Al-Azizi anja kwa Wirudoni abratutarire mwandiki wetu wa ndeto Paul Kabibi. Kurikanite na kwaraniria na achethi ba kirabu kia kaunti Muturia Meru kirabu kia Alziza ni wa Rais Profesa Kithure Kindiki kwaranigiria na achethi baba mwana mashambiki mao muci wa Kirunduni. Tuko na jukumu sisi kama wazazi na watu wazima tusaidiane na vijana na tuboreshe nchi yetu, tuboreshe uchumi hili vijana wapate nchi ambaye iko na nafasi ya kazi na nafasi ya kujitafutia riziki, wasikute nchi ambayo imeharibiwa alafu wakose mahali ya kutoa riziki kwa watoto wao. Kindiki akiuga thirikari nene ina mutaratara wa kwanjiria mashukuru ma ukuria biao biana kirikanyo waka akiuga shukuru-ini gakorwa kira kiri gicigo mbunge anga Nthiguruni. Tumeanza kujenga shule maalum ambazo tunaita Sports Academy, one per constituency. Every constituency in Kenya will get a sports academy for our students in high school. Waanze kufunzwa mambo ya sporti na michezo wakiwa shuleni. Na hapa Mheshimiwa Raim, tukirudi Nairobi, nataka tuharakishe. Nimeona tumeshaanza out of the target of the 290 sports academy that we want to build, we've started with the first 37.
ambao tumeanza ujenzi in 37 constituencies. The second lot of 27 is going to start this financial year. Na mimi nataka tutayarishe hizo sports academy zile nyingi sikuje pande hii kwa sababu hatujapata. Kwa sababu katika hiyo 37 ya kwanza, hii sehemu ya Meru, Tharaka Nithi na Embu, Kirinyaga, this region, Isiolo hatukupata katika hiyo lot ya kwanza. Hii lot ya pili tuhakikishe zile nyingi zimekuja pande hii. Kagitani waku kiri siasa kindi kinatariretie. Tunaharakisha tuanze ujenzi wa Nithi Bridge ambayo watu wengi wetu wamepoteza maisha. Tunajenga masoko 21 katika Meru. Gakoromone ndio hiyo. Sasa alafu mtu mwingine anakuja hapa na Kiingereza ya bure na Kiswahili, alafu anasema sijui itamu ngapi. Sio ni uongo? Waende wasiende. Waende wasiende. Wapotee. Waende one way. Meru ni 2 term. Sasa mbona hawakusema siku ile nyingine? Hiyo 1 term mbona imeanza saa hii? Mbona hawakusema siku ile nyingine watu wengine walikuwa kwa viti? Ati saa hii ndio wamepata ulimi wa kusema 1 term? Hapana. No. Hapana. Ati saa ile tumefikiwa. Saa ile namna hii tumefikiwa. Alafu saa hii ndio unakuja na ukora wa kusema Kiripotera Weru TV kumantere Tharaka Bitu Paul Kabithe. Gavana Mutumanto Ethingia nalikithitie weta na mbere uchwachore kienda kuringa jeki weta na mbere kaunti ya Meru aretie miarie mushine yu Addis Ababa Ethiopia yekiomano kia utariria mantu yegiogarũrũku bwarera. Iyo ni kuthuranirite riboti. Gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ethingia akiaria muciene yu Addis Ababa thiorone ya Ethiopia yekiomano giotariria mantu yegiogarũrũku bwarera na wete ogeni onjorethia kaunti ya Meru. Meru ni imwe ya kaunti zira tiena program witwa Floka mbeta ira iretawa muno ni European Union and other donors, other partners nikenda build resilience iretwa financing locally led climate action nikenda turea Meru tumba kwithira turi party ya tubarato ku build resilience na tumba caution arimi beto na antu beto tumba kuinja boreholes tumba kubwithia ndarasa na barabara iri kuthukwa ni erratic rains ira ikuya no ntu bwa guchinjia kwa ozone layer na mantu ya maingita ya Mutumana atarerete burandethia cia Meru ciethirite kiringe kai wa gibonyanki kaingi no ntu bwa umwaki wa mubango yoyo kareto guni bonene urekuya na ituririte antu ba kinya tuturi Meru ni to affect ni mantu ya livestock kana ndethia cieto ni ukwa no ntu bwa kwaga nyanki drought ni gukarika ndene ya Meru na kwa winyatwe ni abaraba bamwe babaraba bedrete bakiromba ni kenda funding iye ya Floka and other programs ciomba kuretwa kire ya Meru ni kenda tumba ku support arimi beto ni kenda tumba kureta gintu giwitwa smart agriculture kolokino retia Meru na karibonthe kumenyera rera kenda kwagirithia nthiuru kambere kinya Meru that itobatire kuiguranira toite the green energy way. The world is moving into the green world. Toite the green way. Mantu yonde ya tukubwethia ni mantu ya kusupport green economy. Wini wa Kengero, Wero TV. Togeta mbere ni ati ya biashara nini bekiete gikaro na ndikibande tontere cia makutano arabaregete na riendekethia ria watho bombaki botumbako bill 2024 bawete utikaro bia mwingi bia bwethwe bokenda bokwe wakanya kwithira bakeya na maoni yo bakenda rwaria runende kwithira rukebelwa Senate muthuri muri ukigatumenyithia shona njira ikinyanirite. Our intention is to drone the
conversations of the Kenya Senate over the bill titled the Tobacco Control Amendments Bill of 2024. Ndia biashara banini baba chumite mwana arua na kutho bakiarire rwari rute na mbere kinyombe asiniti rwegi kimera kembaki. We understand that the bill is now headed to the committee of the whole house following the conclusion of its debate in the second reading stage of the bill making process. We are alarmed that the bill of such magnitude could have been progressed through the Senate and arrive at this point with adequate public participation. We say so because apart from the news we have read in the media and online platform, the Senate or the sponsor of the bill has not come to us to seek for our views of the bill and to find out whether we support it or not. Bakiwana likira bakwenda ni seneti itigana rwari ruru na kuja kairi maturene kuri arimi na kinya biashara mando jege urimi na wendi bakimera kembaki. There should be immediately stop of the process of the bill and start afresh so that they conduct a nationwide public participation across all the counties to provide us with chance of hear our views. As the Senate resume, let this. Tunatoa wito kwa maseneta wetu wakiongozwa na seneta wetu kufanya jambo sahihi na kuomba kuanza upya mchakato huu katika kaunti zote ili kuhakikisha kuwa sote bagiokeja kwithura watho bubu bukitha bwikuruka abiashara banini baketha baingeri muno kile mando ja wendia na baketha bakinyirika. Tunatoa wito kwa maseneta kusitisha mjadala zaidi kuhusu mswada huu na kujitokeza kwa wananchi kusikiliza maoni yao na kuelewa kwa undani masuala tunayozungumzia. Mswada huu unapendekeza mabadiliko mengi kuhusu uuzaji wa bidhaa za tumbako na nikotini ambao yatatuadhiri zaidi sisi kama wafanyabiashara ndogo ndogo. Unapopendekeza hatua kali dhidi ya uuzaji wa bidhaa hizi na hawkers au kupitia mitandao ya kijamii na mtandaoni, jambo ambalo litawapa uwepo na kwa kuuza bidhaa hizi kwa wauzaji wakubwa kama wasambazaji wakuu na wauzaji wa jumla. Hilo litaathiri sana biashara zetu na mapato yetu ambayo ndio chanzo cha riziki zetu. Muthuri Muriuki, Wuru TV, Mutirwa Kangangi. Kumania kiuria gieto ya ntuko yeru ari naratu kuria nukuthoania ndionga cha State House Nairobi ni kethirikireta weti na mbere kwe ntomeri mwechiomba kwethia chieto kinyila metheneto ya ndeto kiwa kuwa naitwa Kenzo kutoka Mbaranga. Safari ya kwenda Ikulu hakuna cheji tafanya kwa sababu tunaenda tunakula barabara, dawa na maji. So Ruto ni one term. James Mutuma kumantereti ya Kiarago ariwa wenye walienda Nairobi ni tumbo zao ziliwapeleka. Hiyo iwezi kusaidia Mkenya kamwe. Wilson kumantereti ya Erindero akiwa kwa nothing will change one term. Muchui aintereti ya Roiro ariwa one term. Kwa hakuna maendeleo, hizo ni siasa kabisa. Rate of faith na kuongeo kwa Weru vipi, kama ni maendeleo wataleta ni sawa. Kuongeo kwa Weru ni mimi Yusuf Ntoiti Kengo, na hakuna maendeleo kabisa yanaletwa na hizo safari zao. Rikana kwethirwa kiaraniria batu kulokira namba yetu SMS 23578 kumania kiuria getu kia ntukwirwa ari nara tukuria nukuthoania ndionga cha State House Nairobi kethira ikireta weti na mbere na twatire tukwithia tukithoma gichokio giaku kana maoni yaku. Atonekanya kunogo kanini endu twachokera itukureterete riboti ya mwanya Mutindo ario waria thwana tukweria kwithia tukiringanithia tauni ya Meru na makutano utuko bura kwithira gukarakari na bura kwithira kugita na mbere na rantukwirwa ari twonete kanya kwithia tukiaraniria na atongeria.
Cheke, kabeja na kamutu yake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi yenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja meru njona harua tukuthongomia na maguri jate kuinyeria mubuko jwa kuja class haircut, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goroyo nthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuko chia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. I had the Funua promotion over the radio and I decided to give the Funua promotion a try. I tried over 20 times. Went to the shop, bought a soda, opened the bottle top, then there was a code inside the bottle top. I SMS it to 40111. You may be the next. Don't give up. Go buy a soda, SMS it to 40111. You may be our next winner, just like me. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. What's it? Iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari cukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya cukuru ikumakira aritwa ukienda kuringa ndari tukugwati ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences ngugia undagitari yambairie na gushwa program ero kunganira na no mienda imanto jamikarire katikati ka aritwa na atori aritwa na aritani na bogetumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati kewi kyo getumi twaero ke wagia college ria njega buru gitarone ke Africa mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025 ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder.
Download the StarTimes app to never miss a match even when you are on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. Mwezeni wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngakwata ogeni oringi na nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira wetete mbere na kurumira ndeto cietu. Twicokirania ati Meru Town hamwe na kwithira iri imwe ya tauni ira yukura bunene kinya thaa 12 ciogoro riua riathwa mantu yakaluka nduka ikaingwa na antu bonthe bagaitia makutano. Kiuria kira kinene imbieto Meru Town ite kurita biashara mathaa 24 ya makutano na biashara chiekwo. Mwenye ya town na makutano imbipio imbonete kanya kulionga mutindo tuko na kuona bura kwithira gukari nkiringithania Meru Town na makutano na kiye chunje kia bithatu na kia muthia kia ronoro rwa mwanya mutindwa riua riathwa. Kiriboti ya mwanya ya kumureka tauni ya Meru na makutano tuko na kuona tauni ya Meru bura kwithera gukario tuko ikionekaneti ya nyuma nene makutano na tauni ingi nene. Ituchwanite na bamwe batongere kumenya thina inaire na kwenda kumenya mibango ya gukiria Meru Town. Makutano na imo cia ntere cia Meru Town cia wandini ya municipality na RMC wa wandi mheshimiwa Caleb Mutethia. Meru Town ka Meru municipality ni thero ya quite unique wand nonto ithero apatijire very different. Okay, ja Meru Town muthenya ithero the same more like the same na makutano but we jogoro mantu ja chinche ya mono. Okay, the life on the Ruma Meru Town egeitia makutano. Makutano is more like now getting to a 24-hour economy. But unfortunately, it has not been the same na Meru Town. Nonto Meru Town, itina that bit of activities. Kutina na biashara, kutina maybe into bingi kuendelea. Caleb no twathira mibango yawe na kirombo njorethia kwe ya wingi na bakira buru. Foundation embere iku make sure that our businesses flourish. Na businesses chetu iga flourish where there is security. Kintu kikira urete mono. Kwa network ya lighting the city, the town, ewe can assure you it's on its gear na anto mbugi bakwana nande wategera connections change la chietu nenya streets
tukwambi gwikira lighting kintu kiabiri utuko thinera turetherwa yo i assurance ya antu bagwitira ngugi networking ye gwita ngugi utuko ni kwenda barabara ni kwenda networking ya apart from ni kwenda antu bakare ni kwenda assurance security nandi ki networking hiyo ndi twambiti ko come to on board to make sure that ugono gwita ngugi we assure ndukana uraware msio wandie mbere Elias Murega na are amebango inyawe aitwira u kira kiario ikugita Meru town to Meru city no gategera GDP kana contribution yetu as a Meru na lira chumbete kwa city we are almost the same na imwe za Kisumu chiende yetu in terms of the gross domestic product contribution kana tugwita GDP irende yetu ko Meru ibateri kwethro elevone kwethro ikinyaga city. Number 1 itombete kugita strategic plan na strategic plan iranda agitere from the first week iranda aerwe nafasi kwa MCA no guiding kana blueprint irato arena strategic plan etagaira infrastructure kana mantuzegie road network na ara makutano no kona mass ekeriarea nene ikenda ya enhance security na nightlife yomba kwethirwa ekithriver no tokona night club na biashara ira okin na ambichiendereaga utuko na ara makutano na ugategera economy ira ne bateri kwa sustain ikenda yomba kwamberia utuko mwankaro okere na economy ira no twendaga ya 24-hour economy no tugwa kinya maybe that kendene life ne tharo egwita slow lakini twenda utuko mwankaro ukiri mukaririete wa Chamber of Commerce Meru nowe othurie mukaririete wa Municipal Board Joshua Kiremi aitwira nende batira kwino karia Meru town ntuthinera nene ni ukaria Meru municipality no kumenya orinde mugutano junde rwaire town yengena mugutano 24-hour economy ende mutindwa gukinya thaa 11 bakayinga bakana bonde na kwina mantu yaraga burita kuthithwa kenda town yetu yethirwa iri 24 economy ndene town ya na bumo ba mantu jau insecurity andora bagwita biashara requirement ya mbere 24-hour economy security irating ni utheru na neonda Wini wa Kingero Wero TV. Kambuni yo kinyanilia iretongeretie mbiorone niyo Safaricom niruoretie mubango yuraba wetwa offer ya bodaboda ya na bado ya ndere kienda kumbithia tithia babikibiki na ndereba ba matatu kumenya na uthu na rabetete okulukira mutandao okinyela mubango yo na njira ya uthu ara muntu akiendeka kuinya *544 *8 Antony Kathenyaga tumenyithesha na njira ikinyanirite. Kambuni ya walaniria Safaricom muthenya wa mde niruguritie mpongeri ya data bando ikomenyekana ta bando ya dere kenda gutetheria tithia ba taxi gwitukira mitandao amwe na tithia ba boda. As we turn 25 years old, we have to change the game. It can't be just kuza bundles, kuza minutes, kuza SMS. You get? Kulingana na kambuni ya Safaricom muronto kiri mubango jo niko batetheria kire walaniria gutigira bate gutumira mbesa nyingi kire gulibwa maguta amuna kubanenkera bima ya kubamenyera kagita kamitino barabarani. This is for drivers because you do such an amazing job for all of us. Najua tunawasumbua saa zingine na ka trip tuna cancel. If you understand the process of SHA, ukienda hospitalini utapewa approval na watalipa hiyo bill. Lakini wanalipa bill yote. Kama hauna insurance ingine utarudi kwa mfuko utop up your bill ya SHA, si ndio? So what we are saying with Tunza is going to replace
the income that you have lost and also replace or refund some of the money that you've already spent. Mubango jukirigagirwo gutetheria tithia baba bikibiki na taxi kiri utumiri bwa mitandao takiro utumiri bwa Google Maps kenda kubakinya ntere mwanya ile bakurutira ngugi. We're also going beyond, and we've been working with a few members of the CAB community, some leadership. We've been working with the leadership teams at Faras, Yego, Bolt, Uber, and we're soon going to onboard many others to also look into how do we tap the community of drivers you have, and we'll be coming to have one-on-one sessions in addition to some of the other messaging we'll be driving. Kambuni ya Safaricom mukagita yaka nirugurite mubango wa Safari Connect kenda gutetheria tithia baba kuthoma gonjorithia amuno tumili bwa mitandao. Kulingana na kambuni ya Safaricom moronto kiri mubango jo nigucinja miturire ya Kenya gwitukira kubaukeria kubatwanya amuna kubanenkera ume. And that's why we say this product can't be about data, can't be about minutes. You also told us when you're on the trip and that date and that sort of like you're on the trip and then the data runs out. It's very difficult to reconcile. So we had to make sure your app will always be on, whether you have data or you don't have data. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Tugeta mbere ni ati aritwa nkabo ibaishumiretie kuthoma moguni ya mubango ya wiki aritwa kuthomira rongo yora yo kumenyekana ya Unipass bakiaria aritwa baibashokeretie abangania nkatho bakiwa ibombete kwithira bagieka ikaro na skuru nkabo kuma ome ya Ndhiuru abangania bawete kiragie kwendekana kibarua cha form 4 na araba kuwa barabaka ukuma bakaguneka baketha bakieguneka kinya na kanya gakwithira bakirita ngwe o bakithoma. Mwandiki wetu wa Theto Muthuri muri ukigatumenyethia Shona Njire kinyanirite. Mubango ya gutetheria ritobeta kuthoma kaomega Kenya bango jo kinyetende kaunti Meru kukurukira Rwangiro Unipass aranandi arito mwanya mutene narua bonete kanya ngotirimna na taram kuma university cia Kaome nikenda bomba go batara. Kama leo I like to say nimekutana na Deakin. That's been a dream university for me. Nimejua process za kuapply kama na hata the parks na hizo vitu ziko readily available because like okay the candidate I was here nataka kumidentify Laura. She was really nice in explaining everything na pia kuona it's not just a dream, si lazima si ndoto, itakuwa a real thing na ita happen and I'm really happy, I'm really excited about that and I can't wait to start my journey hiyo. Pursuing career opportunities outside inatupia more advantages za kazi because ukienda kusoma Australia like this universities that zimekuja wanatuambia unaweza enda for maybe 2 years alafu wanapia na another option to stay in that country for another 3 years working in the country. Kuringana murungamiri mbango juda ndene kaunti Meru nombite gutariria kwa sira itobaba bombite gutara aritopo bonde tuomba kuona so far mostly baraba kwenda gweta kuthithia degrees especially in nursing, IT, engineering, medicine courses yu chirigoro but twina also a few of masters na PhD students. Akiuga wega mbango jojo nikagita karari toba kuthoma Kaome penda kanyenyeka gwitango gendegoro iji ibaiza wakanya ka work as you study after murito athiria kuthoma na iza post study work visa. Post study work visa neringana na indegoro eriko gwichobo eza watia 2 years gwichinge cia 3 years kwa kwena opportunity ya gwitangoge after that after athira post work study visa itumotetha ire na ndio rabomba go apply permanent residency through kugwatangoge akiwa na nikira kina bata ni mwanaki akethwa critical class form 4 awange ena kanya kuthoma ome mwanga kiwango kira kwenda kwa it doesn't matter mwana agwete degree agwete grade ire ku form 4 but no mongethirwa athiritie form 4 kenda tombo mojokia but still lazima atonye kuthoma degree directly either qualifications cia wito mwetikira kuthithia degree direct akambiria na pathway courses for 1 year alafu nande atonye degree course for 3 years. Burumrioki Woro TV Mutira Kangangi. Konge na kuni ate kuwerwa hibiko yeri ntere chia pole pole ore Julius Babu orotwire nchera kwa miaka 8 chokerete na kwithira
akiamukirwa na nkironi akariba kuma ntere iombabu horanende walukirite ruteto rwa Murungu na kwithira akiona kanya kwa mutumiri athitangi na mbaiti ya kwithira kiwata Kenya. Muntu wa Nduguchio Chibo George Mutembe inonekanite kwithira nende agikatha mutaratara yo watho na kuria akari kinya botiere iba kwithira bakia watho kanya kuyukia mukondo. Ayo mwandiki wetu wa Ndeto Martin Mugambi gatumenyethie shona njira ikinyanirite. Athire na njira yegi njira yari ya ibo na njira yari ya kieba na njira etari mbega. Inde muthenya we mundi acokerete na nkena nyimbo nkururo na nkinya methori. Mukuru Julius Mbabu okorobo agintu miaka 61 athaikirwe mwanka wa 2016 miaka 2 rumande na miaka 8 nchera akwirikana gutuma Nduguchia wendo no mwe wantu wa muchie wake onto burabo gutwikana bwari urongo Ndeto irakuga gwe nkoroni yake na ombire kwithirwa akirekera barabara ba murongwerete ngocokia nkaro nonto bakombetera ugu bambetera na no kwiro kwimeciria ndari namo matari mega kana maega no bukungarura na kuringana bura ndikwenda kena ona maundu mara monde marurikie urwai na mondena nani ngumurekera amen na turingate maundu ma Murungu. Julius akionekanaga akurite na nkinya kugaruka. Unishike mkono Bwana, dunia imeharibika, nisije kupotea nayo, nisije kupotea nayo. Twinagikeno nundu wa kuona umwe twacokete tukimenyaga nare njira tunibagenda hapa kada gucoka na twinagikeno tukimureceive thini wa ntura na kanisa no ni tukumenya ati nau arari batari bega muno na nitukwenda kumuonia wendo na nigetha mate guturani natwe. Tiga Reverend Mwaniki nkinya tungateri na nkinya rombi ngai bangi bakurikia thoni gikinturanie no kenda kugwata Julia ciugeni. Togwa twinira tukwigwa na kaite kiro na kimwili. Bwana asifiwe. Koguo ndenda gukwira Julia karibu sana nyumbani. Nikankwigwa nkenete muno muthenya wa mde mukuru wakwa ejite acokererete muthie kuma kuria aratwire Kathwana prison kuma 2018 nindi mwendete nontu kuma 1998 nitwikarite wega muno na tutaro kinya kagita gakobetania gikaroni gike Chibo wa Chogoria atwe George Mutembe auritia kari ko mugwatira na kuongera tibati bateri kwithirwa bakithukia watho njarani ciago gutwika okothaikwa tugaga kwe mbuku twa yathoma gwa tene ya Kiswahili ya fasihi etagwa Mui Hua Mwema tikankuga ari muthuku lakini nontu rigo already riu thaira twenyira na utwatwire ni muthuku lakini muntu ni acenjagia ti uma ona bibo witness kiripotera Ndeto cia Weru kuma nturia pore gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Atiari kumanteretia kaithe rwire rwarera iboketie mathete iguru riangi makareka ya Wagagia yara yaithirite ye kuyirwa skuruni ya kaithe primary bawete kuyamba baithirite bakiuno bisi na nchuko chia skuru hara mathaga ya miako ya iye bariwe ntobira biyoketwe bikuonekana bikiendwa werune thokone iriri yakwe na gwakome. Uongere kubo wamba ibwethiritwo bukianda nkunyu ntereche wa kaomero iri rwarera na cukuru ya kaithe primary nemo yera yethiritwo kirumiru wamba bobo bakiaria na muthuro munene acheri ba cukuru no baruka gutire gintu bakuigira ogo bakithiria itorare na kamunda ga cukuru twarema bionde birabirare ku twakutokobora tokiugana bare bionde byabokwa byavye wanabyo mwesimwa wetu rendikiri na totethetie no tobabenera tweni tio tore aciari totikomba wetu indesanti tokiona fiya koruta twakagera citagira turakire twara na rarothete bwega atoretera mbao mabati na maiga mabokirwe matagarwa ruinchi mathi kwendwa wakome kwe mndore agwa kugura into bieto nonto nakwenda gutuviria maiga yaya raro yombete gwitha yaita na into bieto byomba gwitha bieta bibingi au muno
umona aumbire gwithake watu endene atukuromba seria yumbe gwithe musulikira bura kubaterie na nturene wao kwina onginwe agomba gwithake ndru into bietu bira bikuyo no biagomba gwithaya akabio pautia tu ira twaturite cia kuthithia loka cha class kiki twathithia kia grade 9 balance ira chatira champa uchongwe tukona na chakite na self mtu bato tuthukia ka kuthukia nyama maisha yetu nyana na mesiene no ntugantu kara kwithira tiete kara karuira mwana ogoro mwana ari ya thaira ke ya thaa 10 akwira batwe mami sukuru eto nireiyiro na nuntu aciari babi bakumenyina ko into bibi bikuyo bikathi bakuromba tongoria bokaria gutonyera kaingo barutho chunkoni kiromba thirikari yumbe gwithe kingilia na samno uwa kumba gwithake ndru into bietu no ntu imba imo yake uwa gaithe thugitinya nthaga cia nturetu antu banturetu tingwe bakuruta barumba gwitha bakarinde berethia bakarinde au tumbe gwitha twisuligirwo muntu twenda bategera bwe gathwa nyuma tukwali no tubakwitha tuchonda tukwalia inte tuikuonekana na inya uwengo gwati na ugaga ba ngina nyona na nyambe na bikaye into ende tio twethe nani twaromba thirikari etegere kaithe na ritho ria kuraca no ntotio bwambe turendi gukira indeto rekoyeretwo ni ria manenjo akaithe ora kuromba aciari baba bethirwo beno kirio chunkoni bukiruthwa ikio gatuma mburomba itu aciari bakaithe primary bukeye ikuthithia damage katwone sheria ejokwe na kinyora wendene takaro kaithe na takaro rwarera no roire kwa ukira nkuromba tumerie na tukona muntu wendene atiuma kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi akariba kianda igembe bario ekuru na mbeo mbithi batariritie kuria kwanirwa ko ni uritingwe bwa mubunge wa mwekuru wa kaunti ya Meru Karambuka Ilemia bakiwa batamwona na metho kuma yukiete kie bariwa ibethirite betuma barua kiobisi yawe na inya kwirigiri kundi bio bikethira bikigunika kumane na kigina kia gafendu hote matunda barona bariwa kethira hatithira ebarikana na bobatithira bemuringira kura kithurano twitite Dennis Mogendi gatumenyithia shona njire kinyanirite ekuru ntuku ni batwikite inya ya mugongo aria bamwe bethirite bakibangani na ikundi bya matura bageka mithithu ya gucionjorithia wamwe na kuthia mantu jangi ja guciukiri na gukiria nja ciao Tulene ya kianda wandi ya kanuni kishone kiobunge kia Igembe South na nterene ingi omwirigono jojo Igembe kuruna kinya antuba bethe na bonibo kitie mateta iguru ya murungamiri we kuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia ureba kwathira tigo ba muthurire na inya yonthe na bonetie ngaruko abatere utibwa kubatethia nabu no tukaya gitara tukata twakianine utebio twaja twatongeri batwathuriri bauluri batu specifically office yanga and women rep wetu rawitwa Kailemia and Elizabeth Kailemia ora twaerete lakini yake amuremere batu turea youth ingwete gitu kwithiri event nyingi ngurwa ya Meru Youth Voice no event nye mwera Kailemia tutamwalika moto amwalika ya chief guest ngitwa mwali tukaromba support ofisi neke urini ngwide muringirete thimo not once not twice nya chat cia konwe mara muringira thimo agora ne America ari mara agora ngathoma ba munyapo ngathoma ba murerwa lakini uti support tuona kiwe ki vijana bwa batu bira tuona Kailemia is just only PR koria iposted na online no posti kainto kama agwithia ya circulate to bloggers ba for aulia Karambuka Ilemia to mromba inyaye no to amoda ora turomba akura no to kuma to amwakura kumira nau na nyate to ate yajirerenge haurera nau na nyate ndo to liga ne kutina na nandi bali mura na bali kane kurio mbere abamukira mataria tonturueneretie mbeu unde nda kuria Kailemia kiuri kimo simple ka youth twa gwetheria atia ka youth twa thugirio kwa kura nonto uti murandi nya yumo tuona ya vijana kia ya ture na tureterete youth empowerment project ina ni utethi vijana ruari for example batu Meru Youth Voice kwa mirandi tu thatu inyo ya tariki 25 last year August twamwitite na rarutero athwana
tuina feeding program ata ginya kana to support nyeriko tariki 12 December to muito wake anda ata ginya kana support muita children's home mother secondary na ata support mwaka yuyu ngo to muite event winya kuina cancer awareness event kuendelea dhairu ngura kya Makemeru Youth Voice to muita na ndamuringire nya thimunde ni ngona ndamwandikire nya barua na ndine nya chat cia konwe ile miambire ni America ari Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Utungata iporemete kiobisi chia miunda rwangine rwa Embu na inyuma ya kambuni ya mainya ni KPLC wita stima nonto boirando reangiri 40 ni karekarera retierete aritingwe kuritirangwe mundune ontobura boangaratanĩtie utungata bonene ritamwaniki mushiri gatumenyethie chona njira ikinyanirite. Wira thini wa wabisi ya migunda thini wa kaunti ya Embu ni ukuamete ni undu gutire na thitima. Ino ni vuva yacio gutinwa vuva ya gukorwa itarinde vembiro ya ngiri 40. Na valere useneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi arauria ruvonge rwa migunda rukorwo rukiriva niguo utungata gucokereria. Ni uvoro kumakania ni nguria Minister of Land area ministry no irugamitwo ni Alice Waome agire nju chini registry ya Embu ni gerekane kuruta andu wira uria kwagirite to ni sima rumonde marutwa na computer na system kugo nginya kurarua uvoro wa title uvoro wa inspection ni gethone ngerwe consent ni gethone ngerwe mucionte wira ndungithina mbere gutai na thitima ni getha kuonekana migunda ya mbere ate na thitu twaria uvoro kumakania ni kuonekana kurugwa ciringi 40,000 cia thitima kwani nguria Minister of Land itikire kuriva 40,000 ni getha mwananchi wa Embu County arutire ira kuringana kwagirite. Ino niguo ekaria kaunti ya Embu mabote kugwata utungata wa wabisi ino uria kuvatie varia gwa kavinda gaka andu mataravota gutetheka wanari ni undu wa thina uyu gutira guonde ongithie mbere wa migunda utaina thitima na ni nduma koguo ni ngu request batuke makorwa ngicio vote na mari virwa njoke mboke ringi mone kana register uwe kwa igana ni uma kuni na nne thiria gutina andu mengi mama rutirwa wira na ni nguri kana last year into government statement ya kuwa wira ndu arutika wega no ne thiria kuringana kwa upereresi wira no kana uthiete ucenjetie no ati gwike mambo ya njapu ningi thiria andu maiku mengi ningi akena nigetha aria marutirwa wira batio mundu ni gutera andu mengi ariti miario ino vuva yake gucera wa visire ino ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Spika wa mbunge ya Meru Raimuremi Omunene noretia Meru kwambararia urimi bwa mbukando nkandania kaua na maembe akiwa urimi bwa imirabi bwina baita nene ore manda yathengerete rombare ya yubu ikithirikari utiera ni kwithire kiare mimbeu inji ya chimirabi bo kenda inyapo bakethira bakiunika gaita kama kitha kagita kakambura yombete kwithwe kithengera na ndi speaker wa Meru no Yububundi no ritia karibo sentiment na kinya Meru mbethe bakiambia kuthonera miunda yao nikenda gutigiriba kwanda mikandamia mipokando miembe ni amona kawa na kutha bakinya mitingi mundene rete na guni bira antobeto bwa sentiment na ba Meru ati jojo mweri wa kenda ilo twenja amarinya ja kwanda kawa iroto wanja marinya ja kwanda mivokando iroto nja marinya ja kwanda miempe na iroto twenja marinya ja kwanda makandamia ndine romba ya kugeria uratumba kunyia miti ya kawaida irere mundene yetu to miriprezi kana andato atwena miti ya kawaida to atwena miti ya matunda na miti ya matunda niyo nkugira itukunindi miti ira tukona ni kuretera mwananchi wetu kana murimi kana mwananchi kawaida mbeche nyingi o mwaka kuringana Yubundi agutete musiasa ukanyire mu Meru kwithwa kimwambesha ende mimera bibi bino guni na ibikore wambesha cieguru ya kwa kire anto beto ba sentiment na kire anto ba Meru mbera atiri ute mwana siasa nyomwe ukomba kweya na mbesha kana te vyanto na njire kweya na mbesha igana kwegana na te vyanto then ukona ute murimi ukari wandie chiringi igana o kilo kirimbe kira chitete kuya chakawa ute ikandamia chende eto na ndie chiringi igana tukera ngaibwaga muno twetegela still tukona kiri ishembo kando
twakirozire kana twaingire thoko ya avocado kile mwera ari ukinya 165 na ndina ma barabe na avocado bikendo by November then choba kwa chukinya chiringi 200 akibona ndiwe kabo thirikari na tiba ingite ndawa irira ugairo imera bibi bikara kumara kaome inde kagita gaka ontobo kethabo kiombeka njokire thirikari nkatho ingi muno nontu tayari mieri 3 mieri 3 mieri 4 thirikari ni eringire marufuku ndawa ingi muno ira tuwera na choka ndia twita pesticides cia kugura tunyomo kirimera na kuringa marufuku kura kugatethia nontu imera bimwe bietabia testwa the pesticide bikona sina pesticide residue kana ikona chena part ya ndawa kire matunda jau so aratukinyete na arua kuinga ndawa ira chitike thoko then they very sure that the crops that twitite oketha kuma next year itethirwa china issue ya ndawa ge crops yu na ikethwa asiru ikiomba gutonya kethe European market na njire nene Muthuri Murioki World TV Mutero Kangangi Iboya no ntuba kona kanyaga kwatana abatu kintheto chietu tukerwa aringa kwendera tukubupoya beto awini wa kinyeru mwana leto mathithio tukubuerwa ri Maureen Akireme